also for to me talk car now on to duty. Me make a car and until some panicho. Me making sure so for to duty. Say me a many nyamekura ejuma enye say me kokraka with your duty. Also for the when to duty. Enti enunti me ye nipa bone. Me mpa church. Because me making sure say what to the duty. Mon country mo delegates. Omo 31st January. Omo betua ba. Am ye MPP flag bearer say. Enye obia and obetini LED Ghana. Ama unemployment emrantie ni babawa enye dwumaye. Ti say honorable candidate Japan. Abusia Dr. Mahamudu Bawumia eba abonten ede chopa ekodema Ghana for the title any Ashanti Road say NPP4 ede wo mu hwamonte wo mo emfa nchom no NPP party nim ebeye hie Ghana for do na ekire wo adwe no nam so ema Gabi Otreda akokwa ba abonten be kire se Dr. Mahamudu Bawumia eni kwan se wo se wo kopache wo de ehu efi se NPP amonyoku no eni asantefo hwamo eye MPs no ena se hwamodie bi wo honom de awo mo ene didi asantefo enti Dr. Mahamudu Bawumia assistant now no wa wonya president wonya vice biom o krampo a won sanya flag bearer enti pa a chopa na akopa no okopa a chow no as what we no ene ensamo Agabi Otreda ko ede ma Dr. Mahamudu Bawumia after say wode chopa no ekomonte so naga na fo kire se Dr. Mahamudu Bawumia apa chow dia ene honorable Kenako Prekwa Japan so wono so wo chopa bi ede ma Ghana for the titiru ene asofo a ebribi wo tieti a wo mo na so me no ka say honorable Kenako Prekwa Japan ba bonte be kire se won pa chow ne church na dieti and also one patch of mo akwaba e dey about too much GH me so first time near me subscriber to no so fa channel na fa be on the ka hu sa no upload ni to be on the first person ya won sa ebidi kai aka ebusia ase e body area yensem no mu de anim say edru internal politics say no e wo Ghana ha de na emu eye hyiye pa enu ti ne aspirants so se wo beka na ato delegate fo asum ne obeye na aso wo meni no mato obandema no eno e na obeye emu ba ko ene se wo gi atum se wafum no de chew pa ko eno and Dr. Mahamudu Bawumia ya ode chopa ekode ma Ghana for the titiru any Ashanti region na wo yes ade ni wi na Ghana for do na the church wo madwene e de fa ho ma Gabi Otreda ko so beto tu bi e de mane no Gabi this asem ne bae no ene wo mo be so pa no so asopa ne ye pa kire se NPP amunyoku no ebebo fom na party ne be ko opposition ni nyina no e fa kese na eta Gabi ne so nti won kana no tum se wo ba bonte aba be kasa no moral right be e na wo na busia after se sa chopa free Dr. Mahamudu Bawumia ne camp ho bae no na dodo na etente wo monsa e wo honorable Kenako Prekwa Japan say ne Dr. Mahamudu Bawumia aye no watrese ampa ye bema it is honorable Kenako Prekwa Japan so president no so aba na so no so say wo ba begina flag bearer dia wo no so entrese ampa wo ye bema na wo fa chopa confirma asofo a wotieti o na so abra na wo ye expose e wo net 2 net any prophet Nigel Geze ya na wo no de wa ba bontin opili aba be trese eniema honorable Kenako Prekwa Japan eye ditia no ne yade a ha ne ye pa nam so na asori madodo na ehwere nti wo no de se o de honorable Kenako Prekwa Japan ma no se wo fa ne nko hankoku na o wabusia wo fa ne nuru ha ne ha na wa finish because wo penase ba kokra eno tinaga na fo ehwe kwan se enye wo no nko bi ti se wo binim ni ade a wobubo omudi e wo ne TV stations no so nyina baba bonten na wo de chopa akọ e de ama wo me no e ka sei honorable Kenako Prekwa Japan ekopie mu e wo SDF asori dem e na wo kire se ensem a Ghana fo kan nyina wate wote yenso wote na so pam some wo kire se wo ye antichrist ni ade ni nyina honorable se wate na wo se yen kama no to Ghana fo se ade a enye no enye se wo no honorable Kenako Prekwa Japan won interfere to form sign fa na techama fa de biarada se wo bi ye fake na wo be ka se nipa sumesi o ye fake nyamedwuma na wo ye no enye kwan pa na wo ye no na enne yesan se wo petum ye di ntini wasan ba beda na no se ne Ghana for me na be ka se so for we free nyamedwuma na wo ye ni free nyamemeboa sa brede me pesafo no che wo fa bo na nchem na wo free nyame o se we ko no ane se na ami enya de wo pa cho ne apa church na ade enye se wo ye fake prophet we a fake prophet. So for phobia, we can't move 7 nature. I'm catching on say, we catch on say, me to me who see us me be oh my God him na adiobia enye no kure enura na eneme person be oh my God him because kasa no kura na chese me ankasa no me mfa no kure embe bu man no se mo ma me chance
Enti akyɛw papa de me mpa ne nne me mpa ne kyena ɔyɛ na me explain ma no sɛ asɔfo no bi a woke ɔma fakyire aba fie abɛpa kyɛw sɛ ɔyɛ ade pa a ade nti na nkɔbaa a ɔbɛpa kyɛw ɔsɔfo tumi tɔ kaa na ɔntua duty me kɔ kaa ɛno nti me nsa mpa ne kyɛw me making sure sɛ ɔsɔfo no ɔtua duty sɛ me a menye nyame koraa adwuma anyɛyɛ sɛ mekɔkra kaa metua duty wɔsɛ ɔsɔfo deɛ wantua duty enti ɛno nti meyɛ nipa bɔne mempa kyɛw ne mempa kyɛw kyerɛ because me making sure sɛ ɔtua ne duty ebiem baako ɔkɔtwa a ɔyɛ illegal connection ɔsɔfo a wowɔ congregation bɛyi sei na woyɛ legal connection woyɛ nyame adwuma no no anaa mema electricity foɔ kɔtwaa mu ana ɔkɔtuaeɛ ɛno nti ɔbɛdidi matam ɔwieɛ ɔde ɔsɔfo minister SK Boafo ɔde ɔmo nyinaa bɛpa akyɛw ɔsɔfo baako na sɔre ba ne yiri yɛ buroni ɔgye ne ho nneɛma gye ne dan a ne ko asi ama no ɛnɛ magye ɔbaa ne dan ɛne ne cars a ɔsɔfo no faeɛ ama no na ɔba ɔnti asɛm no ase na aka sɛ menkɔpa kyɛw a ɛnyɛ nna a mebɛgyina SD anim asrɛ wɔn sɛ ɔmonyɛ madom na nyame yɛ madom bɛɛ flag bara ɔmoto abɛma me ti mesan abɛtwe asɛm no a mekaeɛ no asae ɛsa wonyi me di enti I believe in God, I believe in the church, but I believe in those who preach the word. Those who preach the word. And my mom was for 18 years, from 2007, at the SDA for every Saturday. There was 1 hour program, Modiya and Chile. Now, me who's a Montilla Chileno, we follow. And you will be our say, Obi Ecosi Dine or the Bia Koshe and Passy, Unko Yimra, Okoyiba, Nikuno, and Elson Bosom, and Yama Wanyai. We were a studio, I could stop all those every money preaching. I be an hour or Sebusia for. And the Muslim, Menya Antichrist. But I believe in those who actually preach the word. And therefore, being here this morning or today means I believe in SDA because you preach the word. And Madam Asi, now the way me are my senior, my advisor, one raising bar. Nebano. Say na honorable sticker. No say SDA program no, SDA program no. Kiabatro na business na program no kra eyeden. E fe no ofre obi oha. Na wo kire ne say program si. Dem say diwa bi awayi. Me kwa nkase. Ena ekrobi ya menim ye friend beto. Ena mandika nkasa. Ena me boss edika akasa. No aseti eyirama. Edi bijira ha. Meko Monday no. Mama 100,000. I say administration for no, and so you man where they Mama also 4 computers. And they so remember 20,000 so more functions sorry ma. But I was saying, who did you know? Now, the Muslim say, one country of delegates. Omo 31st January, Omo Batuaba,
am ye MPP flag bearer say enye obia and obetini LED Ghana ama unemployment no emrantie ni babawa enye adwuma ye ti say honorable candidate Japan na beninsa asofo no ka kire asorema eye adwuma the way the leaders of Mountain View edibanya sam etumonim some free high koi yes we have 29 branches. You have so many branches. Monka Sanchez, my members say this time around, if we want a true leader that can lead this country to change the fortunes of the country, is only Honorable Kennedy Japan. Maybe Ghana, we need to take our destiny into our own hands. It's about time. You just say yesresre abrofo sika ansan yedidi. Yankopon abodi odi amaye wohwe enu agua nsensa bibia ye green a ekiro se bibia ye bedua wa ha bia no ebetumi ayi. America no makoi SDA maya ade matiti asor bebiri mo bia university. Say momi yanko production sector. Nipa dodo wa ha yi any the whole Ghana SDA modi asimoni so se mo ba yehwe sania edansi eso a saa na metwe madwene akobibi so se mesrem mo ma yanko production na yemie bi adwuma ma ya sore ma no so enya biye na asore ma asorima enya dwuma ya omo di enigie ebeto collection akese amama ye nuoma akese ti sese no asori danu di emosi bebre ti metwuma dwene asibibi so se gidi amunyaye amotumi di aye bibi sei from 17,000 10 years, more than 38,000. If you begin to set up industries, in the next 10 years, you will employ over 1 million workers in this country. They are distributed, and I'm based them say leaders, no, me as of paying for so, and they be quite good. Na menim say ebeko ye ebi say na nanu titi he ide moko na mo dia disrabia kotu omonim say nana momma ya asase ne no furo kese na yemfa factory me ha na na bia ni wa obepupu neti say ompene enti mejimodi sani amotimi build SDA sorry edia bia university sa na mo betimi edia bia nyuma so ama at least members na enya adwuma nyere so abusia Honorable Kanakumpeko Japan nsem a wokaye na yakwakuti abano Ghana for HSS wenu obia kire ni mema yo Honorable Kanakumpeko Japan yenim no se wono oye obia na ni so ohye ya wo den enu ti chew pane de kwan ono so fa so de kire ni mema yo no se woko na wo baba di tuma no kwa betre se ene wonye serious se oba be yima mpani fi se ade no se enya afedi eti na befrede wusa betwa anwa beka se afedi wo pache oti se wagina ne stance no so kire se ne okano na no sa na tie ena we trese ampa we leader we trese onu we onsin so mansan wa ham ebi so kwa trese Dr. Mahamadou Bawumia ebe pa acho no eno nam so e ma ne nye week se ne Ghana for e kan no debi esno se ne obi ya e handle the issues it is Dr. Mahamadou Bawumia ehu se e wo se wo pa acho e na NPP for betina se a ono ne de no ye ye no enti ono ne de no ono mo kana Kumpeko Japan so enti ase ne de ya wo no so aye no enti we no eto je Ghana for any delegate for na e kwa kwato aba no se afanu emi no hwan e na wo mo no ya adweno beto abano ede amano mesese wo so obeja wo comment e wo comment section ho ede amame na fe we me subscribe button so eye too much gh eya kai se wo de bell no ebeka ho sa no upload to mpe one first person ya wo sa ebidi kaka all the social media platforms so ko wa eye too much gh o subscribe no wa like na wa share na afofo so enye bi ahwe me dey ede dark gold macra.